Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zongeye kugenzura agace ka Mikenke ko mu misozi miremire Minembwe. Nyuma y'iminsi ibiri kigariwe n'umutwe wa Twirwaneho, umuvugizi wa FARDC mu bikorwa bya gisirikare mu ntara y'Amajyepfo, Liyetona Rigani Mbuyi Karonje yavuze ko Mikenke yongeye gufatwa nyuma y'igitero cyo kuyisubiza cyagabwe n'igisirikare cya leta. Liyetona Karonje yavuze ko FARDC yari yabanje gusubira inyuma igana Kishirita kugira ngo irinde abaturage ingaruka z'imirwano n'ibitero byakoreshwagamo drone. Ati twari twasubiye inyuma tugona Kishirita kugira ngo turinde abaturage kugwa mu mirwano. Mu gitondo cyo kuwa gatatu twagabye igitero cyo kwisubiza inyuma, bituma twongera gufata Mikenke, agace k'ingenzi gafatwa nk'irembo ryinjira muri Minembwe rwagati. Uyu muvugizi wa FARDC yavuze kandi ko abaturage bo muri aka gace bakiriye neza isuranwa rya Minembwe. Ashinja abarwanyi ba FCM Ventura Twirwaneho ibikorwa by'ihohoterwa byakorewe abasivile igihe bari bakiyagenzura. Uyu kandi yavuze ko FARDC yanigaruye utundi duce turimo Karingi ndetse na Gakenke twafashwe kuwa kabiri, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu bindi bice byo mu misozi miremire ya Minembwe. FARDC yavuze binyume ko ku itariki 9 Kamena amakuru atandukanye avuga ko abarwanyi ba Twirwaneho bari bigaruriye Mikenke nyuma y'imirwano yabanganije na FARDC wazarendo n'ingabo z'u Burundi. Naho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch washinje ingabo z'u Rwanda n'umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa gukora ubwicanyi burimo ubugome bukabije, iyicaruzo no kwinjiza abantu gisirikare bwatuma burasirazuba bwa Kongo. Muri raporo yasohotse kuwa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko abasirikare b'Abanyekongo n'abasivili b'Abanyekongo bose bamurirwa mu bihumbi, barimo n'abana bato kugeza ku myaka 12 bafunzwe ndetse bafatwa mu buryo bukira mu kaga ubuzima bwabo mu nkambi za rwihishwa. Abarokotse bavuga ukuntu bafungiye muri kaco zuzuye cyane, bagakoreshwa imirimo y'agahato, bakabona iyicwa ry'abantu huti ku byaha bito, abicwa bagahambwa mu mva rusange zinyuranye. Umuvugizi wa Ventura Lawrence Kanyuka yatangaje kuri urubuga rwa X ko uyu mutwe wamaganye ukomeje iyo raporo ibogamye cyane, ihitamo bamwe irimo ibitari ukuri kandi idahuye n'ukuri kwibera ku rubuga. Yongera ati ku yindi nshuro uyu muryango uribanda hafi ya hose kuri FC Ventura mu gihe ugabanya cyane cyangwa se urengagiza amahonyora akomeye cyane akorwa n'ingabo z'ikiza hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kanyuka yavuze ko ubwo buryo bw'imikorere bwa Human Rights Watch butera kwibaza ibibazo bikomeye kutabogama no kwizerwa kw'imyanzuro yayo muri iyo raporo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye ubutumwa kuri WhatsApp ko leta y'u Rwanda yasubiza kuri raporo nk'iza Human Rights Watch. Ati ntacyo ntitujya dusubiza Human Rights Watch. Amerika na Kongo Kinshasa n'inzobere za Loni bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'Ventura mu kuha imyitozo, abasirikare, amategeko no kugenzura imikorere yabo mu ntambara yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 yagarira kongera ikubura. U Rwanda ruhakana ibyo birego rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubera inkeke ku mutekano warwo, ruvuga ko ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Human Rights Watch ivuga ko bavuganye n'abanje nabo bahoze bafunze baturutse inkambi za Rumangabo na Canzu barwaniraga M23 cyangwa nyuma bakikiriza ingabo za leta ya Kongo, ababonye hohoterwa, abo muri Loni, abo muri M23 mu gisirikare, mu butasi n'abo mu itangazamakuru. Uyu muryango uvuga ko bavuganye imbona nkubone n'abahoze bafunze basanze muri Uganda mu mijyi myinshi yo muri Kongo Kinshasa ndetse bavuganye nabo kuri telefone bari mu turere tugenzurwa M23 ndetse ugashingira ku mafoto na za video n'amashusho y'icyogajuru byagenzuwe. Raporo ya Human Rights Watch yise Death was everywhere cyangwa se urupfu rwari ahantu hose ugenekereje mu Kinyarwanda. Ivuga ko ibikorwa by'ihohotera byiyongereye nyuma y'uko M23 ifashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka ushize. Human Rights Watch ivuga ko nubwo ibikorwa bya gisirikare byo mu ntangiriro byabaga bigambiriye abasirikare n'abapolisi, umutwe wa M23 waguye ibikorwa ukabishimuta abasore n'abahungu ubakuye mu ngo, mu mashuri no mu nsengero, ukabakorera icengezamatwara ndetse ukabaha imyitozo ya gisirikare. M23 yakana ibirego yivuye inyuma ndetse Kanyuka yavuze ko ibikorwa by'ubukangurambaga byayo ibikorera ku mugaragaro nta kubihisha kandi ko ubukangurambaga bukorwa ku bushake. Muri raporo yayo Human Rights Watch yanzura ko urwego rutaziguye rw'u Rwanda ruhuye n'igisobanuro cyo kwigarurira ahantu mu ntambara cyangwa se belligerent occupation kivuga mu mategeko mpuzamahanga. Abarokotse bavuga ko bamenye abasirikare b'u Rwanda bambaye imyenda y'akazi ibaranga bagenzuraga izo nkambi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Manzi Perezida Museveni yasabye abayobozi b'amadini n'amatorero hirya no hino muri Uganda guhagarika by'agateganyo umuco wo kurambika ibiganza ku bantu basengera cyangwa se ku bantu basabira gukira indwara. Yavuze ko umuco ushobora korohera ikwirakwira rya Ebola binyuze mu gukoranaho k'umubiri. Mu ijambo yagize ku gihugu rivuga ku ngamba zo gukumira icyorezo cya Ebola, Museveni yashimangiye ko abayobozi b'amadini bashobora gukomeza gusengera abayoboke babo ariko batabakozeho. Yavuze ko amasengesho ashobora gukomeza gukorwa neza hatabayeho gukoranaho, kandi agaragaza ko ukwemera n'ubumenyi bwa siyansi bikwiye gukorana mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Perezida Museveni yavuze ko abayobozi b'amadini n'amatorero aribo bahuza abayoboke n'Imana, bityo ko badakeneye gukoraho abantu kugira ngo amasengesho abagire umumaro cyangwa se bumvikane. Ati abapasiteri n'abakozi b'Imana nibo bakora ku barwayi bavuga ko bari kubakiza. Niba musenga Imana mushobora kuyisenga mudakoze ku bantu. Imana ntabwo ari igipfamatwi ngo bitumva, izabumva mujye muha abantu mugisha mutabakozeho. Yongeye gushimangira
ashimangira ko abayobozi b'amadini bakwiye gukurikiza amabwiriza yo kwirinda Ebola bakarinda ibikorwa byose bishobora guteza ikwirakwira ry'icyo cyorezo binyuze mu koranaho hagati y'abantu. Yatanze urugero rw'ibyamubayeho mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 agaragaza ko yirindaga gukoranaho n'abantu ku mubiri ndetse n'abayobozi bakuru b'amadini kugira ngo yirinde kwandura. Ati igihe twari dufite icyorezo cya corona arikepiskopi wa Canterbury yaje hano bambwiye ko ashaka kumumugisha nababwiye ntuyamumugisha uri kure ntunkoreho ntiyashoboraga kunkoraho sinashoboraga no kumusuhuza narabyanze. Perezida Museveni yavuze ko nubwo igihugu cye cyashyizeho ingamba zo guhagarika ingendo muri Kongo Kinshasa kubera Ebola agihangayikishijwe n'abakomeje gukora iki cyorezo muri iki gihugu kubera ingendo zitateganyijwe bahagirira. Ihuriro ry'amabanki ya Uganda ryagaragaje ko ari amabanki atazaha inguzanyo abagize inteko ishinga amategeko 107 bajyanywe mu nkiko kuko ibyo bigo by'imari bifite impungenge z'uko abadepite bashobora kutazishyura. Ubusanzwe bagize inteko ishinga amategeko muri Uganda batsindiye kujya mu nteko amabanki kubashaka kuko igihugu kiba cyungutse abakozi ba leta bashya akabereka inguzanyo afite kugira ngo bazifashije mu mishinga itandukanye. Icyakora mu minsi ishize hari ibibazo byajyanywe mu nkiko hagaragaza uko ari abadepite batoye binyuze mu buriganya bivuze ko bashobora gutsindwa bagakurwa mu nteko. Ibaye amabanki yabibonyemo nk'ibyago ku buryo yanze guha inguzanyo abadepite 107 bafite ibyo bibazo atinya ko bashobora kwirukanwa ntibazabone uko bishyuriza inguzanyo. Umuyobozi mukuru w'amabanki muri Uganda Wilbrod Owuor yavuze ko nubwo atari umurongo wafashwe n'irihuriro ryose ariko guha amafaranga umudepite wajyanywe mu nkiko ari ukwishora mu kaga kuko ashobora gutsindwa yavanwa mu nteko ntazabone uko yishyura amafaranga yawe. Ateraho nabisomye ariko ntabwo ari icyemezo cy'irihuriro ryose. Izi nguzanyo zabwo bagize inteko ishinga amategeko mu gihe bazamara mu nteko birashoboka ko mu banki abonye ibibazo biri mu nkiko nk'ingorane zikomeye zatuma batishyura inguzanyo. Ati iyo bageze mu nteko bahura n'ibibazo by'inguzanyo abantu batandukanye barimo n'abadepite bagenzi babo n'amabanki babereka uburyo bw'inguzanyo zitandukanye bahabwa ariko kuyishyura rimwe na rimwe biba bigoye. Muri Uganda hagiye havuga inkuru z'abagiye mu nteko kuyisha abantu n'amabanki babagurisha amafaranga bari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuko babizeye ko imishahara yabo yabafasha kwishyura imyenda bafashe. Ibi byagize ingaruka kuri benshi cyane kuko hari n'ubwo abashaka kujya mu nteko ishinga amategeko batsindwa kubera iyo myenda ubuzima bwabo bukaba bubi kurusha n'uko bari bameze bataratekereza kujya kuba intumwa za rubanda. Inteko ishinga amategeko ya Uganda kuri ubu ngubu ifite abadepite bagera kuri 529 barimo 553 batowe bahagarariye ibice bitandukanye bya Uganda n'126 bahagarariye abagore ku rwego rw'uturere n'abandi 30 batorwa mu buryo buziguye bahagarariye ibyiciro bitandukanye nk'urubyiruko ingabo n'abafite ubumuga n'ibindi. Nyiri muri Uganda bambwira ko umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye hamwe na Haji Obedi Rutere bafunganwe basabye urukiko rukuru rwa Uganda guhagarika urubanza baregwamo ibyaha bitandukanye bitewe n'ibirimo amagambo ya General Muzikene Rugaba yavuze ko Dr Kizza Besigye agomba kwicwa. Bashinjwa ibyaha biri mu mugambi wo gushagurika ubutegetsi bwa Perezida Museveni buvuga ko bufite ibimenyetso birimo amajwi amashusho ubutumwa bwo kumwambaga amakuru y'ingendo bakoraga n'ibindi. Ubu busabe bwashyikirijwe urwego rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha aho Besigye na Rutere bavuga ko uburenganzira bwabo bwahungabanyijwe kuva bafatirwa i Nairobi muri Kenya mu gushyinga mu myaka 2 ishize kugeza ubu. Abagabo bavuga ko bashimuswe n'abasirikare ba Uganda bari muri Kenya bakagera muri Uganda bitanyuze mu nzira zemewe n'amategeko zo kohereza umuntu ukurikiranweho ibyaha mu kindi gihugu. Ibyo byongeraho ko bagejejwe muri Uganda bafungiye mu kigo cya gisirikare cya Makindye batemeye guhura n'abunganizi babo abagize imiryango yabo cyangwa se abaganga. Ikinyamakuru The Independent cyavuze ko ikindi bivuga bashingiyeho gikomeye amagambo yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muzikene Rugaba. Ubu busabe buvuga ko ayo magambo yateje agaciro ihame ry'uko umuntu afatwa umwere mu gihe cyose urukiko rutaramuhamya icyaha. Ni amagambo General Muzi yagiye ashyira ku rubuga rwa X mu bihe bitandukanye yibasira abagabo by'umwihariko Dr Besigye. Ubutumwa bumwe muri ubu bwamaze gusibwa kuri X nubwo yatangaje ku itariki 8 Mutarama uyu mwaka bwageraga buti tuzanyonga Besigye ku munsi w'intwari uwo niwo munsi mwiza kuri wowe gupfa. General Muzi ku itariki 10 Mata uyu mwaka nabwo yongeye gutanga ubutumwa ati natekereza ko twanyonga Besigye mu kwezi gutaha nitutamwica tuzamurasa uzaba ari umunsi mwiza kuri Uganda. Abunganira Besigye bavuga ko amagambo agaragaza kubanza kumwamya icyaha gutera ubwoba no kugerageza kugira uruhare mu mikorere y'urukiko kandi urubanza rutararangira. Bagaragaza ko amagambo ya General Muzi agaragaza iterabwoba kuri Besigye ihohoterwa mu mitekerereze kumuhamya icyaha mbere ndetse no kubangamira ubwigenge bw'ubutabera. Urukiko rukuru rwa Uganda ntirurafata umwanzuro kuri ubwo busabe mu gihe urubanza rwo rukomeje gutegurwa ngo ruzatangire kuburanishwa mu mizi. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika manitswe mu mujyi wa Dar es Salaam urubanza rw'ubugambanyi bushinjwa umunyapolitike urwanya ubutegetsi Tundu Lissu rwafashe n'intera itavugwaho rumwe nyuma y'uko urukiko rw'ubujurire rusubitse mu buryo butunguranye iburanisha rikomeye ryari riteganyijwe kuwa 4 rukarishyira ku itariki 6 kwezi gutaha nta mpamvu rusobanuye. Iri subiko ryatangajwe mu itangazo rigufi ryashyizweho umukono n'umwanditsi mukuru w'urukiko rw'ubujurire ku mugoroba ku itariki 10 ryarakaje cyane abayoboke ba Tundu Lissu kandi ritera ibibazo bishya mu mikorere y'ubutabera muri rubanza rukurikirwa n'abantu benshi ku isi. Iburanisha ryari rigamije gusuzuma ubujurire bw'ubushinjacyaha ku cyemezo cy'urukiko rukuru cyo ku itariki 20 Gashyantare uyu mwaka cyari cyanze kwakira ibimenyetso bishya ubushinjacyaha bwashakaga gutanga. Nyuma y'icyo cyemezo ubushinjacyaha bwahagaritse urubanza maze busaba ko ikibazo gisubirwamo n'urukiko rw'ubujurire. Iri subiko rije mu gihe umwuka wa politiki ukomeje kuba muri hagati ya leta n'ishyaka rirwanya ubutegetsi ryitwa Chadema mu gihugu cya Tanzania. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira ibundi abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe
guverinoma y'Uburundi yatangaje ko kuba yaramagaje ambasaderi w'iki gihugu mu Bufaransa akaba n'uhagarariye icyo gihugu mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF ntaho bihuriye no kuba yari yahuye n'umunyamabanga mukuru w'uriya muryango Madame Louise Mushikiwabo ku itariki 3 Kamena nibwo Gitega biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yasabye ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye guhita asubira Bujumbura vuba na bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. Byari nyuma y'umunsi umwe umudiplomate yakiriwe na Mushikiwabo akamukiriza impapuro zimwemerera guhagararira iki gihugu cye muri OIF. Uyu muryango mu butumwa wanditse ku rugo rwa X uvuze kandi ko bari bombi bagirana ibiganiro byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi cyihaye ndetse na gahunda za francophonie cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Nyuma y'ihamagazwa rya ambasaderi Njebarikanuye abenshi bari buje no kuba yari yahuye na Mushikiwabo umunyarwandakazi igihugu cye kimaze imyaka hafi 3 kitabanye neza n'u Burundi. Minisitiri Bizimana mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku wa kane yavuze ko yamagazwa ry'uriya mu diplomate nawe rihuriye no kuba yarahuye na Mushikiwabo. Ati mu bijyanye n'ubutegetsi bw'umukoresha yahamagaye umukozi we ati ngwino ngira icyo nkubwira, ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, simbonera igituma abantu bifata nkaho ari ikintu kidasanzwe cyakozwe. Yakomeje agira ati ngira ngo bahise bafatira kuri ibyo bavuze kuyobora OIF. Nagira ngo mumenyeshe ko umuryango iyo uza kuba ufitanye ikibazo n'u Burundi cyangwa se uyobora afitanye ikibazo n'u Burundi uhagarariye Burundi mu Faransa kuko OIF no mu miryango n'ibihugu areba. Icyo gihe rero iyo biza kuba ari uko bimeze ntabari kwirirwa mwoherezayo kuko abona ko byabaye ibibazo rero ibyo bagendeho nta sano bifitanye ntaho bihuriye ni bya bindi abantu muri akantu gato bagahita bavuga ibintu bidafite aho bihuriye. Minisitiri Bizimana yashimangiye ko mwibara yandikiye Njebarikanuye nta kintu kidasanzwe kirimo.